Papa Zola boleh pergi lebih jauh daripada IP-IP sebelum ni. Apa rasanya perasaan sebelum saya pergi untuk soalan yang harus saya ajukan kepada Cik Boh? Silakan Cik Boh. Okey, terima kasih sikit. Okay, perasaan saya rasa saya mewakili tim saya memang satu nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudah hadir. Mula yang sangat lega lah sebab hingga last week kita masih still work on it. So Alhamdulillah dapat siap dan juga dapat tunjukkan kepada penonton lah. So kita harapkan yang terbaik saja. Dan lepas ni kita harap kita dapat rehat juga. Tepuklah sikit guys. Terima kasih. Apa sebenarnya kelainan untuk Papa Zola bagi movie Game On ini dengan filem-filem yang lain? Yang paling berbeza bagi kami lah masa kita buat script, masa kita buat production ialah kali ni dia bukan shonen. Shonen ni maknanya superhero kanak-kanak kan. So kali ni topik dia watak dia dewasa. Dan dia punya topik pun ialah tentang kedewasaan lah, kita panggil tentang kehidupan harian. So memang dia agak grounded juga, cuma kita boleh main dengan aksi dalam dunia simulasi lah. So memang writing is very different, directing pun very different. Dan kalau kita tahu watak Papa Zola sama ni kan dia macam pakar-pakar, macam just macam funny character. Tapi bila kita nak masukkan dia layer of depth, perasaan dia, macam dia react to certain situation, itu sangat-sangat mencabar lah. Itu saya rasa kelainan yang paling besar lah. Untuk kali ini, boleh tak saya tahu sebab why sebenarnya yang mendorong dan support Astro Show untuk memilih bekerjasama dengan Monster Studio? Terima kasih CK, terima kasih kepada semua media yang hadir pada malam ini. I think first of all, Astro Show sangat menghargai, kerjasama dengan Monster. I think it's an honor for us to actually work with Nizam and Monster team. I mean, it's pretty amazing. The Monster team ni sangat all-rounded creative talent, and there's a lot of things that we can actually learn from them juga kan. I think we've been working since from Bobo Boy 2, Makamato dan Papa Zola, dan setiap projek bersama Alhamdulillah has been able to reach a new milestone. And apabila Nizam and team came to us with Papa Zola nak mengembangkan karakter Papa Zola, of course is something that we were so excited to actually be part of this. I mean, this movie ni penuh hati kan, penuh fun. I think dalam jiwa dan cerita pun is something that's also very unique that we feel, and we're just so excited to be part of this journey. Hello, I'm Shasha from Astro Gempa. Kalau kita tengok tadi credit scene pun adanya Bobo Boy movie yang ketiga kan. Adakah penonton perlu menonton dahulu siri Bobo Boy Baraju sebelum filem Papa Zola The Movie? Memang tak perlu untuk tengok Bobo Boy Baraju ataupun siri-siri sebelum ni. Tengok memang Papa Zola ni memang stand alone. So saya lupa nak cakap tadi ada soalan nak berbual sikit. Apa bezanya? Satu lagi segi penceritaan lah. Tapi nombor dua, tim saya banyak balik pada market lah. So kita pergi ke beberapa negara, ke Singapura, kan, di mana market ni kita boleh pitch kita punya movie lah. So kita tunjukkan konsep dia, tunjukkan trailer dia. And nampak Papa Zola ni boleh pergi lebih jauh daripada IP-IP sebelum ni. Saya agak surprise sebab saya bayangkan macam okey lah, mungkin Makamato kan. Tapi bila untuk Papa Zola, ada orang pada Itali kata is like Italian kan. Lepas tu ada orang kata macam daripada Spain pun macam Spanish lah dia ni. And then of course daripada Saudi, daripada Middle East, mereka kata it's very easy for to get into their market lah. So itu satu kali yang sangat-sangat bagus. Tapi dari segi penceritaan memang dia stand alone. Jadi tak payah nak tengok. Kalau tidak mesti beberapa negara dia akan cakap it's a bit hard for us to tayangkan sebab kena tengok series ni ataupun kena tengok series Papa PP series ke ataupun kena tengok Power ke, tak perlu. Okay, so satu lagi lah, kalau tengok Monster memang kita ada banyak IP. So walaupun kita ada macam adalah connection, tapi untuk Papa Zola movie memang tak perlu tengok apa-apa. Tapi if you kenal Papa Zola daripada 2011 daripada season 1 Bobo Boy, you lagi appreciate lah. And then kalau you dah tengok Papa Zola, you lagi appreciate Bobo Boy V3 nanti. Tapi dia tak perlu lagi segi cerita, you don't have to watch before and after. Kebiasaannya animasi selalu memang untuk kids kan. So, apa daya tarikan utama Papa Zola The Movie yang menjadikan ia sesuai untuk penonton, not just for kids but also for the adult? Okay, I think Papa Zola, first of all, just from the technical side kan, the animation visual semua obviously akan tertarik semua all ages. But in terms of the characters, Papa Zola himself, I think I mentioned it earlier juga, he is someone that
is you either are Papa Zola or you dah tahu dah there is a Papa Zola that is amongst ourselves. There's a lot of relatability, kekeluargaan also aspect dalam movie that I think everyone would actually enjoy. So I think this is something that again we feel that semua lapisan umur akan will be very excited with this movie. Saya Shazli daripada Team Buzzpop. Sebagai seorang gamer, saya appreciate all the gaming reference, all these special powers, abilities dan sebagainya. What would you say is your most favorite experience in incorporating elemen-elemen video games kepada storytelling? Is there any specific animation technique that you pakai ke, ataupun apa-apa yang boleh bercerita lah behind the scenes? Terima kasih. Very very good question. Memang one of the concept of Papa Zola ni adalah dia daripada orang banyak tanya kan, Papa Zola ni kan bukan asal dari dunia game ke? Macam mana dia nak ada apa kata origin story pula kan? So kita nampak bagaimana Papa Zola berasal dari mana, apa terjadi pada dia lah. Tapi bila kita buat tu memang kita nampak, saya membesar tahun 80s, 90s kan, all this game-game yang very classic. Cuma cabaran dia ialah banyak game ni dalam bentuk 2D kan, pixelated. So kita nak jadikan dalam 3D, so we have to imagine. So bila Papa ni masuk ke dalam dunia simulasi, dia kena dalam 3D. Kalau tidak, lama nak dalam bentuk 2D, orang akan rasa a bit off lah. So itu cabaran kita kena reimagine balik. How do you reimagine this 8-bit, 16-bit, tetapi masuk dalam dunia yang very 3D macam sekarang je lah. So itu sangat-sangat mencabar. Lagi nombor 2 ialah music. So kalau ni bagi nama ni is about dia punya music tu kan. You have to, tak boleh lah pakai muzik yang sedia ada sebab itu copyright orang lain, tapi kita kena recreate balik. So one of the achievement untuk Papa Zola ni bagi saya lah ialah audio punya design. So memang kita represent dunia simulasi macam mana, dunia game macam mana, tapi sebab kita sangat minat dengan dunia 8-bit tu, jadi credit so kita buatkan dalam bentuk 8-bit lah. Dia macam rumusan lah in a way. Hai, Farhana from H-Live. Mungkin boleh kongsikanlah suara-suara di sebalik setiap karakter kan, bagaimana pemilihan kan. Kalau kita tengok untuk Kacak tu Yusof Bahrin kan, jadi yang lain tu macam mana? So Papa Zola ni is a bit funny story sikit lah kan. So Papa Zola ni memang watak sampingan je dalam cerita Boy Boy. So when we had the ratings from Boy Boy 2012, 2011, 2012, so kita nampak ramai yang menonton ni sebenarnya orang dewasa, budak-budak. So towards the end of season, kita introduce watak Papa Zola ni lah. Jadi saya tulis skrip pada ketika itu. So saya tulis skrip, saya kata kepada tim saya, okay, watak Papa Zola ni dia macam betul tapi tak betul. Tapi make sense tapi almost tak make sense. Sangat susah. Jadi saya kata, okay, suara dia macam mana? Saya kata suara dia macam it's very hard for you to take him seriously, tapi apa dia cakap tu sebenarnya make sense. Dia macam father figure yang agak kelakar lah. Then kita cuba, saya cakap lah suara dia macam ni, dia macam wah. So tim saya pergi cari after few months tak jumpa. Dia kata Cik Nizam je lah jadi. Jadi I end up jadi suara Papa Zola, which is for me accidental lah in a way. Bukan accidental, maknanya dia tidak di-plan untuk saya menjadi. Dan kemudian kita ada, bila nak buat suara macam ni, macam Kacak, saya kita kata okay, suara Kacak ni tall, dark and handsome, suara dia mesti sedap, macam sangat memukau kan. And then suara Yombi yang macam Yombi sangat susah sebab saya rasa memang acting memang sangat best lah. Memang sangat best Yombi. Sebab apa? Sebab dia ada dua mode. You tak mula dia ada friendly mode, lepas tu dia ada suspicious mode, lepas tu dia jahat punya mode. So range dia sangat-sangat besar. So it's very hard lah. And then suara kita ada suara Cimubot, suara Mama Zila pun bila saya jadi Papa, saya kat kita orang ni kawan-kawan, termasuklah wife saya. Jadi tak apalah, suruhlah buat saya buat suara melekat. Jadi suara untuk PP pun kita test suara anak saya untuk beberapa movie kedua pun melekat juga. So masih cuma dua orang ni tak nak ke depan, malu. So saya lah mewakili mereka. Tapi saya rasa kita agak risau juga, adakah kalau kita main masa acting masa buat acting kita rasa suka-suka buat, mungkin boleh jadi, tapi bila on the big screen it's very different. Macam ikut suara Papa Zola sekalipun, kalau suara Papa Zola Abdullah Papa Zola dia kelakar, tapi bila dia sedih susah nak buat. Bila dia marah, first time Papa marah seriously sangat nak buat. Jadi kita kena test kita punya range. So one of the difficulty dalam this movie is to get the right range. Kalau tidak, Papa Zola dalam Boy dia masuk, dia punch buat lawak, dia patah balik. Dia pasal dia tak ada sedih, dia tak ada apa sangat. Tapi kali ni it's all about him. If you do it wrongly, dia akan rasa a bit off lah. Tapi alhamdulillah saya rasa based on focus group, based on penilaian orang, saya rasa insyaAllah okay.
Tadi waktu kita dekat depan dalam ucapan tadi adalah mengenai pergerakan ekspor untuk Papazola ke luar negara. Dan kita dah tahu Malaysia, Brunei dan Singapura. Bagaimana, boleh sekali lagi jelaskan perkembangan itu untuk ekspor ke Papazola tu? Okey, untuk 11 hari bulan ni memang di Malaysia dan Brunei. Dan pada minggu yang sama di Singapura. Dan kita baru dapat confirmation about a month ago untuk masuk ke Indonesia. Kita tak pernah masuk Indonesia, pernah. Cuma kali ni beza sebab kita dapat Cinema 21 sekali melalui MD, kita punya partner lah. So Cinema 21 is very hard. Dia ada biggest chain. So kita nampak dia bagi kita date 16 Januari. Sebenarnya kita nak tarik yang sama. Cuma sebab terlampau pack di Indonesia, selalunya bulan 12, macam kita jugalah, memang movie yang besar. Jadi dia kata the best slot ialah 16 Januari. So we're gonna go there. And then kita juga one of the, selalunya kita tahu kan macam IPIP Malaysia ni, Malaysia, Indonesia kan. Betul. Tapi Boy ni you tengok hari tu kita tengok dia punya Boy fans punya page beratus ribu berjuta Vietnamese. So Vietnamese pun sangat besar. So dia wanted Papazola sebab dia pun besar dengan Papazola. Sebab kita yang designer juga kan. Jadi April kita akan masuk ke Vietnam dan juga di Bolehlah tepuk sikit Vietnam Vietnam. Besarnya. Vietnam dia tapi tukar bahasa lah. Betul. Tukar bahasa. Kalau bahasa Malaysia Indonesia dia tak perlu tukar bahasa. Dan juga di India pun kita dah lama masuk di India. So alhamdulillah, India is one of the biggest market lah sini. Yeah. Cuma kita tak pernah masuk, kita tak tahu what the benchmark over there. And then kita about a few months ago kita actually pitch to Middle East. So Middle East pun insyaAllah macam all the GCC countries, Saudi, Kuwait, Bahrain akan masuk ke sana juga on April juga. So we're doing antara benda yang mungkin tak nampak kat sini lah, we still working on it. Saya rasa macam satu kata nak rehat kejap. Sebab lepas ni kerja kita nak kena buat dubbing pula. A lot of work still need to be localization for international market pula. So we'll tambah next year. Hello, Assalamualaikum. Saya Alia daripada Harian Metro. So saya nak tanya Encik Nizam, boleh tak macam Encik Nizam share kat kita orang macam mana Encik Nizam terfikir untuk buat Papazola the movie? Sebab kita tahu sebelum ni ada Papa Pipi kan, the series. Kenapa tak pilih untuk buat series tapi pilih untuk buat movie? Dan berapa lama ambil masa untuk hasilkan filem ni? Okay, macam mana kita boleh end up dengan Papazola the movie? Sebenarnya lepas Boy Movie 2 2019, we got a feedback dia kata macam Papazola ni macam kacau lah movie Boy ni kan. Lepas tu Boy pula nak makan je, bukan kata serius, Boy tak ada serius, tapi kematangan cerita dia. Jadi asalnya dia nak masuk je Papa interject buat lawak dia. Jadi ada orang tak berapa minat sebenarnya, especially fans yang lebih suka superhero adventure, right? Dan dalam Boy pula dia banyak pak lawak. Dia ada Papazola, dia ada Gopal, Adudu, Pro, atau ada watak-watak random tu kan, kelakar kan. So kita fikir macam terlalu banyak watak yang kelakar. Jadi lepas tu Boy dia banyak, dia seorang boleh pecah 7. Lepas tu dia ada 3 level. Lepas tu dia boleh fusion kan. So memang tak cukup masa. Lepas tu dia ada kawan-kawan 5 orang lagi. 5 pun ada upgrade lagi. So we figure out memang tak akan muat dalam cerita Boy tu untuk letak semua orang dalam cerita tu. Jadi kita decide, okay lah, maybe we just need to keluarkan Papazola and maybe jadikan the series sahaja. So we decided untuk at that time 2019, 2020 COVID. So the first project kita buat ialah PSA tentang COVID. And bila PSA tentang COVID sebenarnya ramai orang suka. Sebab dia dari segi perspektif family daripada perspektif kanak-kanak. Jadi budak dah faham. And then kita decide from there, kita buat lagu, kita buat shorts. And actually people rasa macam father and daughter, husband and wife satu topik yang sangat-sangat universal. You'll be surprised, kita ada banyak videos Monster kan, macam Boy dan Mekan Mato semua tu. Video nombor 1 di Monster is Papa Pipi. Episode 685 juta satu ni. Papa goreng telur je. You can search Papa goreng telur 685 juta. So that's maknanya traction Papa ni sangat tinggi dan juga relatability dia kepada dunia luar pun sangat-sangat tinggi. Jadi we decide from there, total views kita Papa Pipi series digital 4 billion views. Then we tested, we know when we going to go into this kind of storytelling. Kalau Papa ni cerita dewasa akan sedih ni, dia bisa dia terasa lah, dia bukan, kita tak rasa waktu tu nangis, tapi kita rasa macam bisa dia terasa. So we need to test our writing and directing. So we did kembali Aidilfitri, walaupun lebih pada Boy, dia ada mood sedih sikit. Lepas tu Papa Pipi pindah. Macam mana Papa ni dah kena sort of berhenti pada Tapov, and then macam mana dia tak boleh bayar rumah, dia kena pindah. So we tested, and bila orang bagi feedback, memang orang boleh menangis. Jadi kita fikir okay,
now we have the right material, we have the right directing style, and because saya seorang directing, saya ada director lain juga yang kita rasa okay, now we can go into the movie. So before we even started the movie pun, which is soalan tadi 3 tahun untuk kita buat, before that kita dah start testing kita punya directing skill, writing skill, sebab kita tak boleh perasan rasa macam cerita ni sedih, cerita ni rasa touching, tapi bila you try to deliver, tak boleh pergi. So we need to test at the smaller projects. That's why we did the Papa PP, Indah, kembali Aidilfitri untuk kita test lah. So production about 2 years, tapi end to end masuk dalam pre-post dan 3 tahun. Baik, dengan nota itu terima kasih jutaan dan terima kasih kepada Cik Nizam atau Cik Bos tepukan dan juga terima kasih kepada Arsyad. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.